Zavain chibai bukle vekachu zanina hey til interesting ti trend da chu kan omanga train a hawa hawe bo ti pokan mai thea mara chu helai te hi karuru omna ri ve vio to maya MSL nung ber ate pokanin osta ate pokan ti kha cha khop maya mara chu arem te cheu lo ni ange kan ti thei lova amara chu zanina hianin kan soi chu ka nga I ti chuanin comment lama te pokanin an tumpui tur te pokha in ron mention thei chuanin alomom viawanga te chuanin boruak asan view chuanin hoop to hoop te po hianin exhibition match te po kan hoi hot lawang ti soi thei lawa chu ti rolin MBBA lam te pon MSL ya all star game tan an all star night tan te pon lo hwal mai theya engponi se kan sai tanange tuntum hey MSL season som pakhat kan khel ta season som pakhat kan khel to hianin Aizawl player hian dominate maya amaro chu kan khel chhozel hianin MSL Aizawl pon atanga ron khel hi anom nul tamaya chu hey tuna po NBA te po world versus America ti te soi om ta heng atang te po hian ngai to na ron chuak ka ti chu Aizawl origin le Aizawl pon origin te hi in khel taila chu enge amu na mangem kan sop Aizawl ho hian kan sop lu kang kan ti don nge nianga tuna kan soi chu ho te hian Aizawl hin ne ve theitlat kan ti don ti te pokha nakina comment lama ta khan soi loi ta lai thaing ka ria thil tha le achia te po thil chuak thei vekani engkim hian thil tha thil chhian ya tuna kan soi chu tum hi tu ma inda niam na le inda san tum na ni lawa amaro chu content thil ngai nom te kan lo soi chu ve pal tak le basketball ma so na zel atana he thil ti hi tumania masabara chonin lal hriat zuala hriata ramthar tuna ramthar omek amaro chu champhai origin ania ani fitna la inchi som pakhat ania MSL nung bara khan rookie of the year ala point guard thatak point guard 1 le 2 khel thei ani hi tuna kan Aizawl pon team som pani thlan cho zinga hian kan thlang chuak ve ta photania chona dot le chuanin Michael lian sanga ani hi kan shekhop running garinga big maika tia kan thiat la ania ani hi chan mari ser chip khuwa ani thua fit duk la inches nga sang ania te chuanin Michael hi kan lo hriat tong in MSL te polo champion to tin Mizoram apo player man to pol te ni in Mizoram ai opon ve tam tak lo che chuak to center chuanin Mizoram ja nok pol anianga tunge matchup puyang ti te po kan ru alom sela te chuanin comment lama te po khanin kan soi ho zel tur angai taila thome chuan dor le chuanin rin mon puya changte kan hriat thei dan to chuan te a thein ranga ti te pon an soi thina BCA season 6 nge 5 amri khan lo champion team a khan lo tel to chumi hu chuan khalati bila te an khele wangwanga chuan season nung bara ka chuanin saron venga a khela tunan saron venga khele dona ani hi salem veng lunglei ania te chuan fidu inches khata sang ania power forward thapol tila kan soi sualawang ani hi tuna team ka thlan chua Aizawl pon ka thlan chua zinga hianin kan da tel le boka te chuan kan soi chho zel donia chona dot le chuan Joseph lalun thara luangmol lunglei ani hi fit duk le inches thuma sang nia wingspan hi a sayem maya tin alamo panga azona zanga he po hi an khuwa lunglei a chorin dominate rem khop maya tin tun MSL nung bara kan saron vega khela rebound ka chu achu nani chu tuna som pani zinga hianin kan thlang sok vele boka chuna dot le chuanin zorin pe khol hring dutlang le tana cheng me kania maro chu ma hi na thiela na thiel kho chuak ania lungle te po hunrei tak hun manga tuna ro chuanin hei dutlang le tana om to maro chu Aizawl pon origin anga khanin kan da tela ani hi fit duk le inches ni sang ania chinga veng tan season nung bara khana khela tirani hi kan mek hriat na sato viwa te MSL club frang te ponin an du viu thina maro chu an na thila wang ten Aizawl om tam lova
VR4 apo hunrei taka khela player poimo takania tha kati khop mezorin apo hi player tha kati te zero mi nia chuwang chon hemi som pani jing kan thlang chuak le bokani chuan dot le chuan larin zuala kan sei zau don hi larin zuala project veng scholarship fiduk len chis khata sang ania MSL season 10 semi final khalati BL le zebok in khela hun top to lampang overtime ning ka hria solo chuanin khata point rate nge point som zona ron nei thot an mangang to ni zebok kha an Kendrick Perkins sami kha khami kha a fallout to a chaklo tura kan mai vek to amaro jorin zola kharon che hero khop maya tin points poron na khop maya tin rebound te la tha fight mema hemi hi ke ka player du zong tak mai ni ya role player tha mema ni ya hemi som pani thlanzo zinga hen atel lo chuanin Aizawl ho hi kan hnelawang ti thei khop tura player tha ni ya chuwang chuanin hi kan thlang chuak tel bokani chuan dot le chuanin mal som sanga chan mari ser chip thawaniya fingal enchi som pakata sangania season topper khan chan mari club tan MSL khela amaro chu duangin ai lan lawa amaro chu somte hi ka hriat solo chuan VR4 tan khan MSL 9 nge emoni khana khel bokin ka hria 3 points shoot rang mai le sharp shooter thatak mai ning ka hria champhai entik nge mani ko inter district an kheltum pokan 3 points ya shoot lut nem khop me a phoi rang boka ngil boka chuwang chonin hemi team hian sharp shooter court lo stretch ve thereng turama moing ka hria chumi wang chonin hemi somte hi kan da lut tel bokani the chonin point guard kan ti thei khop tura tha point guard pakhat nganda belle kadu chu edi zothan puya New Street Ramthar veng lunglei fingalen chiskwa ani hi mission kan fur to ang tuiko south tan khan MSL 3 nge 4 vela khan roi lan chhoutana hria sualo chuan comment lama ta pokha in dule alan kum khachu inon comment thei tura ngai tai lakalo ti sol pal tak hlavin chuanin an khela an bowang wang anuwa champhai ta na ron khel le a poinga poimo takani afing emema tin 3 points hi chan ve reng ngai a drive tha decision making hi tha mema chumi wang chorin Aizawl pon team tan chorin poinga poimo tak khel thei turin kan thlang chuak boni ador le chon bi lalmon kima chan mari lunglei fitruk valvel fitnal inchi som khale chang ve fitruk velangania ani hi kan la shani tuklo mai theya amaro chu BCA club khanin aron khel ve a season bara ro ka chon MSL khan ai langkai man chelo skota amaro chu lungleya chuanin a thapol tila kan soi so lawang tin mani MZU sports bara khan thrang wana college khan chaklo trip me khamin chaklo trip na khan MK hianin points poimo tak 3 points poimo tak bazar bita zong nen crunch time aron neya ani po hi ven ve ngai rengania chumi wang join Aizawl pon ti chak le zo tur hianin MK hi kan thlang chuak ani chuanin adot le chuain mal som dong liana sailo mala vengkhlang champhai vengkhlang fitruk walania ani hi champhai ho chuanin kan hreve kanga i player tha ani zia kan hrianga tin mani district ate le MSL playoff kaitur nga D-League playoff kan jok don MSL playoff kan jok don khami ne no ata khain player poimo takani champhai vengkhlang ta na khela ka player du zo takani ama hi efficient ema left le right boilo amaro chu ti thinlu la ti tak seta ru pek chon khita player am theini amara chu le khazirna te awang hianin duang to kana khel theilawa ni po hi hemi Aizawl pon team te chaktur thian bench atang rom perform thei emo first 5 atanga perform thei lelam amba pani ni perform thei ni wain mala hi kan thlang chuak bokani chon champhai chuanin an soi mai lo tur niak arin chu sila zarzawa karot champhai fitnal inches kwa ni hi sepayania fit reng mai chi khania MSL champhai ro kheltun po zara tel lo chonin an boy ti deuh thin kan ti thei
khopa player pulmo khania zara hi efficient both side mo end of the court hianin two-way player tina kan soi sualawang defense a thaboka offense a thaboka 3 points ven ga rengani boka tin ama hi hasal ma chuwang chuanin hemi team ti chaktur hianin zara hi kan ma mo ngoi ti kha kan soi lang du boka ti chuanin I atop peratan at thaper kan da don ni a cheber kan da don ti kha chu comment lama in thu ni ta sela lal ro puya khatla sauta cheng mek ania ani hi origin chu churachan pura nia fingal inchi somania fingal inchi som dang pop thei khania mani MSL All Star masa zo ka mani khon aron dang pop maya ani hi fidruk val puran nek hlei thei lo khopat chakania ama hi venwa rengania speed a tha a right side page strong ma chuwang chuanin 3 points a thaboka mid range a thaboka tuna po zema bok hianin an thatpui khup maya ani hi champhai basketball MSL atangai ro lar chotarin tuna zema bok tana khela tun ma chuanin Kingsman tiamani khan shilonga de khana lo khel thina ma da train galo amni hi chu galo thria kalomit mei to that zia hi chu chuwang chuanin ro pui hi hemi team te chaktur hian kan thlang chuk lo thei lo ni te chuanin atop bera head coach paimo don ta tunge coach ni ta ang tia chuanin Richard ro puya tuna thum puyo mek amaro chu champhai khuwa ania khalati BL assistant coach MSL hunung bera champion team an coach khani ve tat maya chuwang chon hemi team en kol to le kha khom tur hianin ro pui hinita set in kan handa ania te chuanin khang ngan da khom nu kha khang team ho kha tunge Aizawl team a hian thlang khom don taila tu tenge hneang ti kha comment lama ron soi ula comment lama tai ron soi tang khain an thalak te ne an height te an veng te katiang sung kha atul le kan ti ve lenga hemi team ne the tur hein Aizawl origin Matthew Silo te Larin ran thlai ara thazwala Emmanuela tivel rem indu kha in ron mention ula ron soi ula ron team som pani kha comment lama han ron ziak thapop pop ula chuta tang chuanin kan ron thlang chok vele doni chuanin kan phur view le boro ka san view chuanin MBBA noya nge hoop to hoop in exhibition match nei achak omrio me sponsor te kan zonga chu nakina an soi hole turangai la tunatan chuan kan du tok photanga hemi game ropi takhi mu tunin be seida in lanang an lobe